mwaka marach tutwal mwaka ma tuo mao mako dane wilobu kulo kabedo wenki wilobu kany COVID-19 obalo program mapol tutwal pagamente pate me Uganda keken gamete mo keken mai wilobu yen tuo mano pe ye gore aber ben katituni ma chalo gamete me Uganda tetela pala dit lobo yuwer kagota Museveni NRM party tike program mabejo mapol tutwal mamiero ni dano kuti kere meriamo chan ke pajogi wiapo kwa ni wun mapat ke miyoga watiki PDM watiki grow projects ma watiki ngej ni sub county mukene gen petika nongo ngej tika tim applying one wabidug radio melo lo plajen wati bene ke youth livelihood program ma getting bulu ke wef benefit of project pamon madruata so ana mer na apenyu wuni pingo chan 40 lo ba chuli kedi beti gameta mi Uganda tika kelo project papol to twa pingo chan ne mono pe akitua kono yang ke wache ke gam no met yin gam ke kunu ka yin ngi tin la chan pingo chan ne pete a ke gangi pete anongo program mi unyoni ni wan wa mer ngeo ne amera tiet botu un lwak me agago wanu tie la dit tu kwanyo wa ke cancel me agago wanu tie ke duka chel wanu tie la loko RDC me adek maduong e dealing ke peko palo te dero wanu beru RDC palo te dero wanu duoko kogu bot bosses wa magenti office do be ke ta tamni ka tie bini program gangi umiara bin ke motoka se wiu wilo kita ini waru kerme cer ka choka ne ene yana bi waru kerme cer kunu pian watamu ni ka chiel mier wariem chan no ke lo ba chuli ko cer kanya chan no jujui beri ye unu ngeo mabe kanya chan beri ye chan no pe beru botwa kan so ga mugu machala attitude madana mine ko ni an ne paramote mo kit gi no mo ingeo na ke leadership ka na ka choka en mecha ko ne ke wane angadi be duon ko wini an param la kweri attitude do kweri chunyo mier wano kwanyo umier wabe determine ne wan ram timo jamme weng kai yin kai wa yin perama nga do ram ka dan wen kwero kono and that's one of the reason ma wero chan pe a ke botwa pian one pe oti determine meriam chan ati to uye we lok me kon ungeo ret me mato kon kero tia wot kere ko be chawane lo tela lo ko ke du level weng ya ga ko kan mi sa maxi wati ke lo tela choka liba bichi wie LC Councilor LC5 watiki pia bichu ya ngwen ke meri wu LC3 te pia ruwa BCL minu no councilors gi pere LC1 pia libachiel mia chiel pia BCL kon wiye LC2 kitu traditional leaders foot pe cultural leaders pe yato ana winyo juju ready lo tela kar no genti ka lok te lokeni lok palo tela maki loko wan machalo lukin gang pe wa keriti lok mala tela yalo karne bir kater to bori umier nen machal gin ma perter wega riam ke chan mai gangi so ka yang no ni duong palo tela ye riamo chan ke ya gago district ke Uganda kona gaga yelo pian petit district mo matiki villages malo ya gago e Uganda kan an ke kin gang unu ngeo be po wini na loka LC wanu wa cher ge yo dan piye dan cher yu kamato ko che wan ka chiel wano mi ne odong yo mo ke ken kon wan betenyo na ma chim wa botu kan yo mo ke ken go chim botwa yo mo ke ken wano ti foot soldiers wa work ke tianwa e kin gang me mobilizing wun Meriam Mochan wek dano kubed e middle income status manu kirma wano merne ke tike program pagamente kere so maxi la wu ma wano beri ka choka ber ke wu mata total bulu ko ni gameta peti akonyo gi ka uneno youth livelihood program keta bulu tiu kere aduogene pe success stories tima nok total ko beri chane ma a logo ni imi yoga pa bulu me agago district ke mi 30 million ete kom 30 million ni bulu for tiu ke 11 million again million apar chel ken million ya pa we are bon when ti ya account pa bulu anda mi yoga utapi yoga makano beru will do sino yin kai ta wote buri danyo
nene ti awore di ora chiling ye million pa wi abu wen un bulu winya be wanu ni ti ya ko nu me mi yoga to un ko nen ngwe ka gamo ka pa nu shortcut bi ne ko woni ten wane shortcut ne ko gina wuti atem ne pubi kunyu matwal uti ki gamente line pa gamente me Uganda tiki kero mero chukua pa bulu anda mi yoga anche chamadu ke Kampala ke Sam Kwanye ma o lera aberu ki wuma tekra twal eto pechawa manok aniang ne gino ka romo timme I got convinced ano drone manyien pa bulu pa mi yoga me soroti me yoga sako pa bulu anda me yoga me soroti city go welo drone nyo taxi manyien ko bere ti lera ke pa ndare lera do soroti igin ma wanu merne un bulle uti men no bulle me aga kanti adi man si ane dore ka dir un tiro ke clearing audit uti ma applying for permanent registration dok bi med 1 million per rio manyo ne account pa bulle dok be dokwa almost million per det piano do million per rio ya bon si mane yene un mete gamete mene ma do win loke so wanu be lotinu ma office pa president kwanyowa wati uke dokar malaj a mero ni riego nyo ngej ma wan wano ti puonye ma ke luwa cha biara rio pe wanyie kede wabi ke hoy wil wak me agago ne wen jo ma girom winyu marom ti kede genu ti kede ka yingir dong pi ti kede yine no di nyo eta pi be ko ke gamente me Uganda piti ka timi no mo pelwa ata la dito Mexi pe wang sawa ni ye ko gi kan eta mera fo in matek to 12 me ke to way yamu yen cha ma dung ma jo wa jo itero kat kara itike dwa ka chiel koni ka cha no ramana bidu po ma tek to steady progress exactly steady progress yes yes we ko mi kar buta commissioner we ko le bena mi no wallo matie yes commissioner na joli avoyo mera pacify avoyo ben la dit commercial officer kidong la mera ko mera mageno bino kateno ko wa in machala present avoyo matek mi ye netin wano bino ya lokene ni kama leng foya inge ria beru kaktie matek kin mo mera pacify wa kere magemo mu paratura ubino bala yo pagamente but yo pagamente mana yam kachek yenga yama nok endo dok kakare kita ben la chwe yuti matek ko wa ko po tie komwa wan would be chung ben matek ni ko ko betie ke government programs ni ben ko betie tutua pilas maromo angwen ma government ko rite ka tiji ye mataka dada pilas mena machiel en ikiloni democracy kai nene en halahen pilas democracy non yeti every after 5 years wa juidan wa muze ben ritala mada muze ben por ritala a chalo ko bedi por ri only 3 years pian kong dok do ki yara anyo ni kai biru dok put ki ni wingin anyo ni no put dok right para raja ye so and por ramu beru por 3 years itam enini wa wan jo kenani when Erika Chalo, you to Doctor Chalo, we come at beach on again, Chalo Mega Leonard, no Leonard, be put Romuti for 3 years. Piano Doctor Raja. So, money again, Mena Machel, Pelas Mena Machel, Pelas Mena Mario, Pan African. Mar, no buchol, bed kit twelve, duchu, met you tit pow chol. Nano chol perky noir, nano chol mirku teach, Machalo culture pa, o chol. That is why could be child kelu lok me homosexuality no burro kacho mon no winnet let more yet Africa. So money ye mena mario mena madek any nationalism. Merwa mar love wakin mo mar gera kenwa. The Bible kicho any chik madit loyo any maro to bani kichuni duju ki kwoni duju kidoke mala workin me mar gera keni any roma kid ma umiar war mar then mena ma dek and gin angwen madongen en pacify berka lokoneni any socio economic transformation kelu kero palwakwa kai neno bene lokman me kit me riamo chan mano
wilobu kolo kate ki jama para bero gina chiel mena machel en poverty en yo mier ki chak lweny kere makape ki tije matek chan enini ki riamo ning ka wano meri chan ka dongwa kita wan koro tika neno ni gamente me Uganda kato ke program koro ti jokene koro ti ayato chana gi mada gino kelo chana gi en ye dok lok me yoga wano ngeno tawa chan me yoga momo tawa kori kai winyo bot commission of fija waje ni fan me na machel Michael was 30 million Kobedi a wich do nongo 20 million kori don't get not 50 million how no mega lotela pian lotela me na machel chono no 50 how no gen be tiro nen kan ka de mer neno ni pin mer ta nen wa mega lotela kori tika ta un lotela mo tika winyo lo ko be kwa ke du pian un wangu yago ngeo penyo le weng manyor ni lok mo me lilo kom lotela lila opeke lotela get me very very seriously kachi ngeni denu chiling ka me yoga palotela pian arangeu kachalo sub county councilor tim mia ngwen kapa warong luong sub county councilor mia ngwen kapa jawe chilingu te bara ngaire chero yakko enu loke yot mada no put pia bien kwanyo councilor bich no pia bien kwanyo LC2 mia chel kapara bero no pia kwanyo LT1 aliba chel mia chel pia bichel kachi dongo kwanyo eno kono boji che ngata tigi chiling kalotela ngatu da come koro piene me yoga and group ka jo motare so mega lotela ke luoni group kalotela motare en kaya do chako no ni leadership ki leader who is the leader it don't be a leader but they don't be a leadership nan kanya do ni prenete manyo ni iraw be man ni tela leader en to pe ram telo gini more me kelune we ko be ko so won tela mo gamo chiling bien to make it what nyingu we don't want to be kwango obi miru only 1 month or 2 take pe don wabino ora o tune ho yamo matek ti luongo ka choke ka waluongo ka choke aya bachako kedo mano mena machel en ko bedi put wa woro mot bien wa meroni o miri kare kete gino ye lo pin kongi in ko ti ko rikot ma ngiru ni teme ki tekki nano ni yo duju watamu nongo a mero mi an example ki ponyi wa yemada keto miero wa met kero ka joma udeno chiling chale me yoga chalo bino PDM chako un jomo tike ni win kong fonya ni kwiri mabe amio example la chele ken e kom jome boda rong unu rong bercho wa ni daily wan mauti mia chel baka ketu ka chalo boda paton ti dano mia chel chok ketu daily wan wa bi jogu chiling wa ali badeka chor kare ban wes min ni na chel no chera ketu ne ali mia dek e bang kai uchero nena pa no tiki million a dek e bang ka uchero nena piara dek no tiki million abo ngwene bang ka uchero dong dwe pa no tiki million piara abo ngwen e bang kama ka chel kono million mia chel tiki nimo chok mia chel ka bi ali mia chel ka bi chel nyoka bero enu ni ka cheta kedong unu terro kitano which mean boda no peramo chero ka denno chan ka chero ka airing boda ke bod ngati mo ma ka chele ken no boda wilo pigi ma meggi pigi piero bero ma ka chele ken piero bero kama ka rio no pigi piero bichu ya de we angwen ma ka dek no jana pigi we piero bor we which mean ma we ko wano ber ka junge wa bera ko ka wangiro kami lok me odo docha lo twa jami mukene kon wa ker tui wa kamo chek arabi chako tik ke bada pien arabi wot pe agago county kagago west ento wot wa bi wot ka chel pien wa mero ni gin ma an paron wachune o mer ma chalo bozi fai ko waje gin ma bozi fai paron wachune ara waje choka wa tor ko wa ka chel no watika tino tik wen ka di ka chel wa mero tik ka chel ni watika luongu un joman me yoga makwere uno chiling start up fun makome tieni lutwa
wabi wot ke du mot ento kanyamera roya obi rone beno ye kanyamer ben ki wot mot obi wot mot chi wanake wek wakare kong unu tam ko bedi out of Chakos Piara Beach we are ngwen put Chakos ngwen can you know 20 million 20 million, yes. ka uno ni Chakos gini weng no kong ininen tuan tiling makuno kon udonyi ya gago ka uno Piara Beach we are ngwen we udonyo ko uno kon wa tigi billion achiel kali Piara bor billion achiel kali Piara bor kano Chakos near a bit again Piara Beach we are ngwen weng eto ko bedi put wa no billion Piara bor kiken onyo ni billion achiel put pe pia government tika planning yearly ni take jo tika performing well kin my commercial officer wajo kere ni chere wa ko data ko binu nan ka data binu nan utia ko aya unu tema applying for permanent certificate me Chakos mamigu so kake minu permanent certificate yearly government meti wote med 20 million we jo mukene mano pot pon no gen ko non kori jo kene te atamoni he jo ne te lok narata ana chako dwa ko nini kun dada tiyo kereo ka chalo mega bulu ka ket chalo bulu ko bedi po lelo tela pa bulu mano muti district level ye geodeno aya jo me Paris level gera ko bedi no wangi puru ume gen pengeo eto loko wan te loko ni ko bedi wangi yaboko watigi Paris is mia chiel kapara ber nyaka bit kelo dana di watigi sub counties and town council Pioro Bichel nyaka bit no kelo dana di ki district level genti gera par we are here aya kidong kai chere villages 1166 nyaka bit kelo dana di so kawano orjano ne bulu ma gago county un weng tino bin wano mer ni jomu deno chilingu chane ko dwako pe dwake dake achiel so yin la bulu ma idar ma kweri beri amang idek dwako chilingu ngeni ka oro bulu wa ni chiling ka bulu weng ti bori you will pay it ere chero kwene kon mo wa ni bere chero bulu chiri kanye ni ma be luara go nyo e kono ni bede wanga yidu gang so dogo gang beri meho mega bulu is worse kache eni kar me gamu no purity under 30 years old te ke kweri karo kere kiche kana chel no di dog jo mautegi di dog la tiu la wara which mean bulu ma purity under bulu ni gen ger mere chilengi don geno be demanding chilengi ki bori ma chala in la tiu mer dog chilengi pe yor we bulu ko mede ki dano ne which mean un bulu a mio example kon bulu ki kan put pa mer kwanye jo keneni which mean un bulu chak ngio ne kai gamo chilen ka bulu ngeo ni bulu mer mede ki ber bulu gi ki chilen gi yina de kar ger bulu ne dwak pe yor unyo yina be put pe kar ne tembe dwak ko we gin eoni pe mori komi eoni ti we youth livelihood bene in kala bulu me ber ka chama chilen ka youth tembe dwak ko we digi maja pe ki yeli cher ke banye gina tek loyo so lega na tima dit ni watano kwat one will be what almost door to door bitamu yo duju menano neni kama vi peke yoke ye dano petika niang wano okwe dano ko niang all these government projects in makoru bino meriamo chan riamo kech riamo kuyapein mano education riamo lok mituo marajo mano elk mano those sustainable development goal apa we are berone mabera kwana na machel ene ye chan na mario ke na madek lok ma yorkom na mangwen lok me ponye education so the 17 development goals uriya ko kitana na we na mapara bero so gin uni obi wori kar ke kare o merneno mena matika teme mena mapurpetika teme achalo lok me el vi wan waje ni lok ma doge lokom elf gi nyon lok me yorkom chake ke gang ke cher ke yoba ye ke atiat kache government ke cher to repair in the hospital so man again ma anata na watch na check ye wa ko mini wa
jo wa mo wanu kelo gi wele wa ma wara wa ma geno bino la mera geno mera ma go bino ka mino testimony ka tetto kita gini nero ni beka ni yoga tikere ken ben ko tere ana po ma tek a jolo wo kon ka che pen mo tie yo bo pe wanu te agonya me wi no kit mo ga ka po ma on foi de twal commissioner ya robena matutu twal yu pagamento ni matini kiti kangi twal yu pagamento kimana win commissioner kwano kwede gamento kateke miyoga waberu ki youth livelihood web waberu ki new staff by the way bena ene bir prof genera bir kin faces no cha bena and then what currently what take PDM grow bena tie so egini wente kin neno magamente tika tute kwere mena ne annually mele bu Uganda go okay chan yin kono makuberian furi kok ne chan dong tie ngat mo na wer ne ki jeme egini o way magamento mi ni chi ini timo nga kwere anyway we ko mi kare bot wele mamme ko manki kingi ko tikin beneficiaries ma ola buno mi pagamento ni o ta kon ki la mera keti ke ma pole kar way ni fast ki yara wa bene kon fale ma tut ma lu ki yu pagamento enni ulo ko ne bene ni we bulu ko kana ulo ko kwa na ko yani Apoyo dok mina mario moderator ni jola an padlong maduong abichara ti compoint malo program pagamente makiluoni e mio gani neno pa joni no tie mera ni me kai lemon gi wine ending extreme poverty ikaberi mamegwa ento ka wano neno gineno ni pe katime kumeno kita neno gino tie kere ni neno pagamente no tie kere ni karama wan wa beri ma program menu ni obino dano beri group wa team registration ki kony pa commercial officer wa disbursing chente 30 millions machalo borwa Agago County performing artist watwero genma watimo chente million piera deke weng wamiyo board beneficiaries labai ko mo kiken te association neno ni wabedo ki groups maromo abichiel ikoma abichiel neno ni abich gino bedo ki kar minongo chente eno ni amiro ni da wori kateto be pa emioga ma gamento miyo botwa itedero kanyi bere tieni pi bot jo ma gino gamoni ka waneno kubiri man wabedo ka neno ikin pachi ma megwa tieni kwo padano emiyo ga no gen tie ka neno ni miero gen lok kwo padano ki loko ni gen ma gino miyo chente cha ma gino miyo ni gen miro ni miero watim ki biashara miero wanya wi chente eno ni ki yonge nyano ne tie kar ma ki miyo ma no miero ki dwokere pien chente eno ni uberi chente ma megwa gamento konyo wa konya mi mine wa chente eno ni loche tie ching wan machalo wan lute dero gamente gino miyo ni wek ku konywa wow ke kamone mano wati yeni oro wachet kwene kamo mano watwero chung mapi wa kenwa chi chente eno ni kai no igamo chi yonge dwe angwen no chik wa ni miero idwoko kai dwoko chente eno ni idwoko ki magoba mo manok magoba eno ni bedo pa groups association eno ni sako eno ni bere mukene tieno ni be pa emioga mukene tieni mi medo kerwa mi pu pien pol kare pu ma wano puru ni pol dano weng no pu mi ya chama kiken lok man ni mi achara mi ngone no petie maduong neno pa dano no tie mere pole ka
itie ki gimo ma itimo matidi maromo mere wek okuoni med anyim en gina no neno pa dano ti ye no en to ino ni yagikine chulo kwan gi ngayo dano pien no pu ma no wapur ni ngo rom tie la piny si be pa imioga mukene no ma ana neno matam pagamente ni no pitie marach ki mukene tie no ni be pa imioga tie ni mimino chente mimedu chente ching dano kidong medu mino tich iching dano ka waneno chalo pien ki kenyu ni wanoni watie ki executive misako achiel aneno ni en luak ayeyero jo eno ni pelu direme district ayeyero luak wan lute dera yuyero ngo SACCOs executives jo eno ni mami awajo ni gino bino mimino tichi oro gin pe beru no ni office tie chente mo manongo machalo members pien wer yini be la member mi association mo ni oro mi commitment fee mi nyoto ni yini tie ngato mo ni mi te group mo ni nongo fee eno ni tie en fee eno ni konyo neno be beru palu tich en mi sako eno ni be pa imioga mukene eno kidong mukene tie ni imioga people imioga does not discriminate koni tie bulu koni tie lagoro koni tie helda imioga people kenyu eno ni program ni ubino pi dano duju ubino pi logoro ubino pi categories e gimana kwano nyingini duju maka wano neno bene ngo ka wano bedo ka neno ne pien i association ma parte ka waneno wanoni person with disabilities bene tie bulu bene tie ludire bene tie ite program pango pa imioga eno ni ento wana yedong no watie ki ngo abi wajo weng abi loko e bere na ki tam padano program ma luoni e mioga ni mukene tie ni e mioga ka waneno petie expensive petie expensive ni gimo ma en miro kono ni miere bed kere wek yini bed ite program pa imioga ni pere mala cheng maya dano chone ni ichone kid ma yini tie kere kono pien ka itero ka loan association mukene ni miere bed ke ijeng kono ot ijeng kono ngo ente imioga eni ni wamiu chente bo weng kon pe wa pogo ni ngo man tie ki gino mo man no jinyo gina ko man dano pu jinyo gino mo ki ken borwa dok wan bene pu wor ngo wor gai pa dano ka makko kono chalor pa dano challe pa dano wek ki mini gi chente wano mini gi chente la bai poko ne eno mi awayo ni ngo ni wele yote ni kai miro nongu chente eno ni petie mateke kido miro bene wacho gimo manore malu neno padano ikom imioga tieni ni karma bin wana miyo chente bot dano beru kitamone ni chente ni uberu chente pagamente ne chalo gamente yetie kiloji ye umiyo dano kwanyu neno padano tam padano enuni tek tutwal ki kom loke ni chente pagamente kon gamente ukonyo kowa konya uneno pego ma wano ti ye chi utamo ni miero ngoma miero wano tim wek dano ku yao ki kori tim ma kuma nene ni gino timo gino wani ko pe wanena miero wakwan gimo wa mi chingi so ikar ma gino miyo
dano dong kare ma no romo ma miero gen ku duok chente teke no tie bot jo mukene pien dano tie ki mindset mo ni chente pagamente machalo wan executives wan lutera pasako za chiel ni ngo wan pe watie ki twera mo kon chente ni kimiyo ni miero kulori ching dano wen ka chiel olo pe yego koni tie group nyoi pe group itwer worigamo teki cholo ngo commitment fee mo chane ni membership fee ni chone mi beri te groups kidong tie mo kene ni gin mana neno tie ni tela poor leadership ite sako achiel matieni Yagago County kan ana neno gin madong tek madong umiyo dor wi groups obedo tek ayetieni lutera mamegwa gin pinote kingi ma umiyo ngo recovering loan nene ni ngo pe obedo yot kibotwa pien ngo lutera mamegwa gin pe bedo cha weng ki groups mukene ni ki group members mukene ni kilok kata po tutwal kelo wakain me yaro be pai mioga bolu tedero kidong loka bot wan jo ma pajo ki jo ma ti winyu wa kubedi chana ni tieni chente enini wapuonyo ki wiwa ni chente enini pe pagamente chente enini twero ne tie ching mamegwa roma ki group ma wano ti ye pol dano weng matie kin pachi watie groups matino bolichop en chente enini biri chalo bolichop ma wano ti ye ni chente enini twero ne ti bot jomene pe bot ngato mo mukene mapat ki wano groups ma wano ngo wano chago wano forming groups enoni twero ne ti botwa so rano chente ni bene chente pa group bolichop ki botwa chingi wano timo nini wano tie ki chik mamegwa machalo pa groups madorwa jomu failing ni dwako chente enoni nongo walubu gi ki chik mador groups enoni pien chente enoni ubedo ngo chente pa lwak sidong lega na tieni pi wabet kin neno wenuni kitam menuni ni chente pagamente do mine wao umine wakitien lok manaka nena wajo ni neno ne tieni miero ki riem chano ki ching dano miero ki med kero pa dano ki yabu biachara ki medo kero pa dano yomi pu yes ano foi tutwala la mera kiti so tutwala bena pe yaro be pa chente magamente la dubere chana tika milionaire ki bere bo wan kala ngale bere mila Uganda do lega tieni in magwa ki gum menda mo en tiling enani ki kwede bere yo mabe la ko mi kala bo won kom pa boda la ko bere neno ya bere mo pa ketna olo pa chente mi e mioga emi au la ko kwede ki ko pa dul pa luak ma en telo bi bere ki wakta ma kere bere bi ka ona bere ki ana Foi mataka la dia tu Messi kasi ki commission ma wan ticket gi radio station kan kasi ki commercial officer Agago district ke namera kete ma wan wo woro ke di kachel ye wa ati gi dak ya man me wa ne foi ni ani jane wa kachel donc programme o ke la radio station kan ene programme pagamente ma ke limon e mioga ya yom tutwal ikom gamente me Uganda achiel kelo tichwa me district me neno ni program ka gamente gene kubu wo penye te dero ya yom ikom tutwal dong ameta wach wiye ikom be pa mioga mapia bena waje wiye enoni weka chak konke wacho tian lok ni mioga ni jomo kene put poniang watien nyo jomo kene penye angeyo lo chu ye be ati ki dak yaman me weko won ko nyai lok ma ke woni mioga ni ni ayo beru oberu kodi ke leba chuno waluni kodi ma ki mine ne la tiana
chire chi pirre e nya wiye wega piet dire ke e kwaya mir kala dit mini kori wechi kumanu maka chalo yin la tien ma yin cha makala diro mini kori yaga yin chi chamo korio unyo chi jeo unyo maro ngene la dit no ye pe yo ko ma tuele pe kwane so omio chianta me mio gani ti kori ne ene ki mio bot jomano do kong gen tie ki ngo ki ti jati me chingi well ke ne dul pa bara ti ye dul pa lo chwe ba ti ye dul pa joma lielo wiji salon gen ti ye ki mio malugo categories pangara chela chel peo ko gi mo kera la mera wajo kere dong mit ne kori ne yin pe ruin dong chiana ene bere no di to toale kwana ke kana ye uye bene awachi won lo wi radio ni chamo kana ka oneno lo dire wa mawan wate ke kan dien petia mako wa ruju nyo petia mako group magono chena ne ruju piane gi ngone perke ubino modonya e lo me miyoga ene e program pagamene ne per ko ngole ye mana ne la dir commission o waja wiye donc pameta daga ye matuto toal ento kerbe de per ma chalo mano uberutie umira pe wa dogo chen mene ne chena ene urwenyo pian chena ke mine ke nyawiye donc miyoga ke mine no ko ngini tiki ki mama yini kero ka yini tiki ali mia chel e kero item miyoga ke nyawiye ka dek ino chelenga li mia dek kom chelenga li mia chel ma yini kero minu bere te lokene nongone nyani chena o yorot nyani ya chakama yin puti agama mena mario ene miyoga ene donyete groupe yo total ma yen la win radio nyo yen ma tiki mirre ma yen tie me donyo ete group me miyoga ene e chere donyete group e choro sia manok magente kere ka chalo borro wo beru gati ki wel me ali piario ken me chone we ga yin nong je ma de tino pian miyoga gi mini je me wen ma miete we yin nong chene chalo bole choma tino ki mini buk gi ma ke choke record kumi ma ke gwo lo kumi ye ket ma yin beru ga do ga chene ko ye beru tie so wego donye ye pedago beru kin matek toal mina neno bere eneno dong bene be pa miyoga eneni no ne yo toal po beru chalo bang mo ken ne nyo po beru chalo ka den mo ken ne ma kai chero kere bon la mere nyo mere ne ala me ga kwanya kong na ten ko le ror ya kwanya ga lipiera bin mo ti wa ka ko kong won boy ko bin nyo ga ko ngare ko bin ti wa ga nen mo mo gang ne ti ya ga da gam ya ga mini ini no ne yot ka yini tiki ko en registration ne tiko jema mete o wen yo no be ro tiko ne ni na chen ni na me ari no wan mo ma ko ngwe district board commercial officer ke principal officer kuru cha no chore du ke chane chi no ne yo total ki bere miyoga mo ka na ye tiene kita yini duo kere nok total piene do ke pasena bor ke ken e wichena ma yini duo ko mano ka ribo no wele te tiri mo ma konye bepe ma chena ma bene eramo chamo ni na chel no tio ya no tio tuan chena ma dito twa itu ese la pen pian ga mena tano mira kuoni ko lokka ke kom chena ma gene mini ni mena ma adek nyo ngwana ma chera nyim miyoga enene o wego wan kuri watikilo rem kene na chana ne wiyo tiene ko be chana wan tikan ke RDCs ge commercial officer ge enene omiyo lo rem tie kuri wan wangene e office enene inyo e dok teacher ne donc meta bene yin ma cha yin la te dero ye bene we ngere kin pen kay bene ngiyo kila tera me group dire ma kubina ga mara en kita donc miyo ga cha ko budan kere no jomo keno no yambe na etu aturgi kuja yara kuri kay kelo ke kubere cha do ngiyo de tan lo wa jomo tan no en miyo ga okubu dano kwanya dano ke bo pen ukelo dano jumo dano kachel mino be pi miyo ga no wego etilo rem ke juma don ke jumo ma be no yin tan yin pe no be lo rem ke na we kuri ga mede ngi ke nene ti te group kubere cha kuri nyiti wa kampara nyiti wa head office ke ngi mino wengo be pa miyo ga miyoga ukelo alaga kene biya chara kere no ngata no yam pero no ngo chene moma no dip inone ten ngem no mogo luo nyeng million pa mo be no na yam pio mako chi miyoga uwego kit
kin ma dano no ke chene kere unya o chiro malo piano me de chene wego yindong tine ro lok me chene nyo ngio ke to me ti ke chene kere kidong bera aneno be pe myo mo kene okelo don lo pian chene ka de te kere ma dit wanga olo to ke no wi pio mu wi cha mu ta ken an ko be chana ti abur ke million a chele e jemana ati abur ke million rio chene ku be da ti mengo ya ino mira kura kwan project ko kana ket pen kenyo cheno ne be ga mio ka neno ke wang me chura to twal pe ko neno ke wi monen mala pen nen ke wi mala mal web budget me done ku be do la mal kom chena ma yino ma dit be si e kom mio ga ene bere anene ron we ko yindore e yawo biya jar mo kene ko manok manu ke mini yene ka chalo ku be ate bora romo chako ya pokere project mo kene chalo gwoko gwenegi akero berte gang ka ngwejo dugo bina wilo chama gwena bina amiyo no te gang kere bere no jumping a chere department nyo sector pa jo mo kene no ene pur unyara dok tin mo kene kom tin ma no anati atione miyo ne weng ana no ne be pa miyoga no kidong miyoga omina ngejo nyo diro me gwoko chente ya mo kana ngweja chero gulu adugu mo ka lipiera bi chia mo ta tin ko me iwe wi ken jo mo ma don akwanya mo ga lipiera de ko ke ya dong pia ken gang no achira iwe o ke wi endo ko bere chana mi yogo mi na diro kin me gwoko chente pian machalo group nyo machalo members machalo jo magien gwok chao ken tikinen ko be chana me donye te group me mi yoga ni yini tiki ker me saving chene ket ma yini no kere kiti wiye na ne awaye wiye ti ya chakare ne mino buki nyo buma kwa miyoga weng tiki pogo me nono ke miyo ke district ke kero do office botwa ero chene mano nok tie ma yini miyo mano nok me konyo pang office chung yini miyo te dul me share don weko chiling ma yini no pe do kana lanye chene ka ngweja pogo ma me kene ngo acha gwoke umira a saving wek diri mai da ko kwanye kompet mo ngo pora tura so miyoga ano mina diro manyen me gwako chente so ka ne na mo kene ano miyoga kubere chane ne unyayo tich bod jomo kene mano chamo kene get po no tich ke duo ko wi chene no mo cha kene chulo la ten openye o tiyo university wer ko be cha te gang ko be chana because of miyoga project makuidong tie laten ko be mugono te la kan limi doge nyo mugono te karan yuni pia dok tiji weko ini beru ki tija tima neno ne chao beru tie piane do etingo ete group e beru dong biz katimo gina no don logo so ene we ane chalo be pia pe miyoga borwa ene no mukene aneno ne miyoga okonyo ekin me chako biashara mo kana mateno tieno kita winya na ne awaje to twale area eno piana mete wani ankonge ke ne tikeri ke biashara chen bebe ke ne ko men biashara chen eno ne ke ken nen yu mo kana ma yiro mo nyano do ke biashara mo kene meri komput eno ne wego in bibir dar ma be ya nyim kere bede watika lok lok madoka lok kombe pia myoga ngene jo mo kana gok chao kana nyodo woro mo kana gok be mene cha mogo chata bene aneno mira loge kom je mo kene mo wego gwok chao kene mioga dano pe o ber ke kero me duoko ne o yor nyo challenges mo ma dano go ber kanongo mena machel ene awajo gino wego gwok chao kene pe o ber tie kom mioga e ber kira la me pin ngoto mo no ngio ne gwok chao kene covid rong ber tie kidong gwok chao kene ching rong rien nyo chale dwe ko man cho wego ene yo bero area mogo ma wego na lo dirwa ma wan ma kube cha wa te ke gine pur gien pia metengo ge chak rano chen ne ke mach ka wa ko mano un ma chalo bore unu ngero twan ka tin wa wa ne ga ngar tin wa chara ga ma chen wa ke mach unu ngeo gien put ya me ke chwan mod pien ke mete kong man no ke ma yi tiene yini wot ke chwan ne yo johan petia ko ne kong dok yino mi jok chen ne la wa chero ya du ki ya kaun ke be de challenges mo kene ne tie wote gwoko ne chane ma wan wa logo ne ke logo te group we ke keto nyino ke tia wote recording dong tin ke bala nya command so mene yo wego gam ke mane ne pe ke mo kan mo beru tie e karma chene ke miyo kidong chene bene obine karma dano no pe be ne chene ne temegi aken o yie bene we ano ke chene obine karma no dong wati achera
long me campaign nyo during political period ma wego jomo kena putiki wigene no bero chen pagamente ci tine beno uye lo wi radio we akello ke wi unu wi lo ne no lo pitigi mama yini no mi no umira yiri tia piera ka we non gina ke mi no we ko yin pingi ogwo ne so mana do kila ke wa ne ino bero chen pa group umir ne itiu ke ma chalo chen pa group ka ke mira cha na umir ne do ho so ci lingi ne pete ma ne no mo ubero tio we ko a kero me do ko chen nyo do ko chen yoro yo po bero tio bero kar ma chen no bi ne ye dano peti ka pira eto tine de ye pere wan tin no te kan lo dir ma ga mero chwaro ge gendo wan tin wate keri ka chere chene tie pa yin ki kumi mano lo wor be ko non lo tine be ko non ci un gere ma charo bore unu ngeo kira eno miyo na ane ki wate ka enen la ten ma tiu nyo kinen yin la ten ma ge wache ka ni unu ngeo kir wota ngare ka wota ngare gina do te ye mir ngene peta nyu mir ngene perunya yo bero charo chene yo miyo ga ni kere yini kana wa kwene wan wa bene ane kere bede pekate wan wa gamme kuno idugu chene pa lwak chin ge chemere ke program mo kane so ene yo bero kira ma un bero ngeo gino we un por mi na kara pun me telu ne ene te kiro gina te ye por kara chungma mi yoga ne kere ne ngo wanga wan wa do kere so ene area loko mo kana ma no ta no mi lok no we ya gi ke gok cha kana me loka kana o cha re tie eta mi te ngeo ko be cha ne mi yoga pe bo to kere ma ka di no wan wa ti ko dog be diri ke do yen pe me na kui pe nge lo kom yore wa mo wor ga yel wa gamo an papa no ngo akero burre mo mo kana ni tie so mino challenges mo kana ma wan wo ber ka no kare ma ke mi ke chene kene eto wa mita fo be ga mente ka chel kilo tiji mene ane gene be ka di chunji pe jema kuma no eno ne so atamne lo win radio pe o mi ra ber kilo ko ma dongo to al pe ngene dakira mo bin no nge ma gok chao ka na food abe wa ta chela ria den mo uye we akika kan ana foi to try wa foi to try la dit won kompa bola ti ken lok ma pun ma yebe ti kerba ti lok me e mioga bene ka chen kina ne ole wan wa kel bene ti pon padano wa mo be ga bia onene ko rena no chile pagamente kwa tiene ne no ni chile ngo donye kar mano dano te chen campaign ti tawno den chalo gamete ti kina no mi dan chen ne no but no ti ken chen ta ma ke mi ro yini lock ko ma megi an no be ni do la be mo ken ben kunong I think wa mi kar no botuni la ko tiyan ma jalo ken man woro win mo tiga when wan ben ko mi ni karo kube ka chel ke wele ma mega magiti studio I not a be rabora chel abunga na boro abiro ngwen abiro boro wa ko win ben to falle la pen ka chel ke jema chela rio mo ba ben town ni o mi wa nywa ka chel ko do ben it wer kube ka chel ko do ben line number me airtel it not a be rabija ngwen abiro chel abichel laboro aboro rio monoti namba chimma titulo botini la gotiana machalo kidman enemy where non kare bena mi kubeki wele ma mega magin giti studio ka kan la win radio yo pagamente obere ma pol total kidman neni ni win commissioner obere ke kerbe na waji ne kwede but still machas gamente neno ne tie metote meremo chan ke chinga nywele melo Uganda ino ni peke mogo matino tino tie matika frustrating government efforts meremo en chan eguni koni wapenyu wi waki ne peke matino tino egini egina ngogi but mapia wachero ka neno matute ye konulo nyvedi wa mi kar kompechim karon koni wolo bene wan wa mi yola pen mo kenne petien lok ma wero Jimmy Pagamente mapul bino chita yo bino ta yo pero ke come notika kwene chama kena wa penyo because ka ina neno kenywalo nusaf mapia nusafu don war mabe kitu kenywalo mioga mapia nywa mioga war chero makbebe youth livelihood bino bene kanyo mapia youth livelihood chero chino bene ka chungone makbebe ina no web bino ka kanyo na web uyele kin megi ka kanyo megi mo kana watin wadire pegi ngene chilling pa mon mo ka no tie bene kelone web watin wadire den mapat kimono PDM charo en mo wallo ne bene commissioner ngene office ma megu bene tika dollo jomo kanne lo mi cham chana mi rai chana mo batem en mo wallo ne wego egin won taking actions matika frustrating efforts pagamente e kira meria mo chane te de arbor wan ka kanja tenwe ba kwa gam chima chera rio mo kom karon waduk chen bene wo mediki mio car board commissioners ge hello man ton talang to taro yes tuon kalalang ma boriam la boriam tine ning la dita boriam tiu dia ba kod de pe dan no ba rupa iyo wajuli matega de mete ko po jono me ti kare kare yi
Io government che yella me con jo che jo ko e però wa me ti borwa da dero wala bulle bene peti ngecce ko romo me kwa ko be tum chatte wi kare jel ke PDM me o ti ame jo ni mi yoga ni entieme me yu bulle me o po nyere chatte wi ke dong ti join jo ata dong me kada pe po nyere chatte wi Tentang PDM, video me oke ne to ko yer ka to wi. Ame ko ngio ka pe do ko binyao jana nya me ro nyama ma jo ke ne kiri lo. Okay. Okay, one for you to try dit one kalalang. Ikine pen ma make it very very short and brief to the point. And leave me mono di dai ni. Ti criteria mo ma kitika yer ko de kijo mo miro non ko de miro do kwa ko tian mo etendech. O win mo ze enchi okay papa. Yes papa. Poi Ini tini ning ladita. yo atawne poi ko lo me yo ni to do ngana ya ka winu ba. Angi ngar no be pa ko ka. Yo kin mo wa poi kim winu pingin lo ko. Nayo. Dong ngi ni ana ti da ma go. E do go ra mi ra wa ti. E ko wa ti ja ko fulu mo ni. Kini ramu wo yutung bota pakoka nyo ipare ja kiel ibin mi to dana di Okay. nyo chapter kiel ibin mi to dana di inu wa apeju we no yeni ka bibio ala kiel kong gara ni ki wa lo bulu bana wa ro ya lo ke je la la to ne ko One for you to try bene enchi. Enchi foi. Hello. Fire. Yes, Wafoyo Ladit Rocky Abari. Yeah, yes, for Jamagiti Yene. Madite Royal Yagament by NRM, Madit President 7 Anticalan. In your mixes, 7 years, a year only 7 years. Rama Kilo Mukana, Mapel Beniti here. Key, Machalo, the NRM. Nano kid strategies, new programs, not a part, Magamento, Katukere, Metacoling, Pragmatic, and the year done. The mentor chicken yen on the penalty come down. The poor programs no better watching them up in the when Kilo, where Harry and Chan kicking down. Maloine, Edom in the other marketing law communist. In the occasion, I'm sent to Berga Dono. I become killing enemy failing you are killed. Kind of kidnap programs that are meant to be located. Give me the priority. I am mind change. Can one ma fight you can what take a week more and killing can not more me if you get a kid in America. Not only no money killing any baby lock one. So well what you can but if you said them more than it, you don't pay to cookie, you're losing, pay feeling, pay party, then. So well, can't when Magamenta take a millionaire, killing only a 2 kilometers and then come down, thing on. Can it down for down for lockers? Killing Madame Nana Kitchen is different. And not a more out teacher and Carabana Yata can be killed in my bed. The killing around would not any and where be. Can no merely romantic work here. So I'm there at the government, you know, Kataki Yomo. Can't look around the groups, cannot take care of it. Can't only groups of politics again. Group but creating purpose is not targeting can't any. So when you are there, groups and any job, you pay more than the better kill. Then you better meet it up about when you get what you killing, kill your very group. Well, be forming groups in it. Can't look at the taking name of ball. The Pinani Germany could be contact man enough. The piloting projects in it. The sampling groups not on the ground. If you need killing, the group can make what you not there on it. You must be killed the groups. A year, in the room member money, you must still be in Carolina. That's why the game is killing in it. That will be group leaders, team members, what in the unit. But you see, killing on it, then you better go to make up the money to tell me. Down and killing around like a quarter down. And then Mario, yes, groups in the market, country work
ki mo ko bet ki pin kon jonen group ceremony ti group no ti chama te ko keni da ko ko ke jora ni te mi ki mo ne ke te de no jam ni ni te be ke so na fo ni ko na re ke ti te e de ke mo ni mo no ki be ke ti ke ki wate la ko ni ni a ota ro ke ya ojo mio ka ti le yo na ba ko ti inda da ni te ke se de ka pe ti ke yo na be a ti no pe ti ya da ti le ngano be ka ro te ti an ti ke la ko pa dan aden mapa ti ni ave ke na projects for government mu kene ara ra ti ne ne killing PDM a yem yo ke yil kene ko kan malo ke ti ki den wa jo mu te ji indo ana ka ti ke bu ke de mo politika e ba ti ke lo ki je ke jo mu kene ka ti mo ra bi ra bor e bu ke le no ko ni yo mu kene ko ti nga te ni no ka ni kene ke je bi ka ke lo o to bu ke mu kene wa da ye kan ko government ke government ni ti ma te en lo ko ne pa dan te ke ro ne ke ni chile ki ke lo e je du ni chile po blo ko pa dan ne ke ro ne ke ni ne no pa dan ñu mir pa dan ko gi one for great elaboration yes so mi tamba tut ma ngi yo okay win yes hello yes kombozi wine kibedi poti ni ngladita kombozi wine ana ke la penya ye lo diro ni ha ke studio kene gerang kwan wa kijoma lenda tiena tingwan mana lenda mu matiga pane zikano ding kimio chile ni no so chapet mana lenda ni tia nyano chani ite harba adaba ke la dam biti ye ni ngo ate mi machala pe money lenders question yes what ya vera winyo program amende ko al parliament ka chunga lo ko te kwane one for it wala kombozi wa bimi la gambe hello yes o for you vini bene ba amboje ola dit bosco lira paluoti ni umela mata da fonya chamore Poi la tempana. Poi ba ta ruwa poi mai to rome no charmal me Poi le gani. ga mena me to rome ne poi pa wai Poi mata. Yana mera ba ta na ye won gi pero ne ti juan na ta da ni a tier la bole mera bole lo ngi pdm ay ne no pdm ne la de pdm kita mi no bot jo ma no ti kero la pa ker mo ken no ne no ni gi no mo ken sa bor ni ne ni kita ba na wa anti ne ni mag ko be no pa ni ngene ko ka tara wan ana ti ken jo be ba ko be ma te le ar ko tan ga ni tan ani wa lok me ti le enu ni pura wi ni tin yo mo ka ra nge wa ro ba yo ku we a ta ro won kon wa ene be ri te chan na enu ni ene be ri te no wa a ta ro won kon ma ba ra okay mo ki le ra palu mo do te ana ni wano ke kera na chen ni ko to pido no ta ma rom ko nya wani ni apo mata Poi mata. one for you la dit bosco ikin chimo kana mi agikine hello apo make it one for it file apo yo me radio Poi. tam pa yo me giro lo ni ya la yo ke no ku ya ke wang da ma pe lo ya do pa nya no dia rio kechak ni kong do nya to ke ma da dir pe won kon mer si wan to pe to Bombay South Bombay ti kan ti ngora Nagau town ka Selangor yes an penya ti a chen ko man baมันลูกที่ลงไม่มีเยอะแบบนี้ทุกการมองเป็นที่ที่ลงแค่ที่ไว้ยินดีเด็กอยู่ที่โน่นยินดีตัวเด็กยังกินดูที่นั่นน่าจะอะไรกันอยู่ที่ตรงนี้เรียวอเมริกันโลบอสไม่ใช่โลการมองกินดูไปมาคุยกันแม่
ma si kero ke te konyo dan en one helping mai oti ya jago tan ti kan pensa je pan dan feeling what the people na jan again bu konyo we you can ta we program lo ya ke kan basically ke ara kap we kan ke do pe ya jan Okay, please. One for you, one com me Bombay. Chim ya gikine, hello, Bonnie. Kormoti ni. Kormoti wa ba la mo ya la kwati ngido. Yes, don't we kong chao rinyo. Anglo me la penjite. So, more ano ba ay di ke line. Erdo line ito pwede yun tayo line na ino yaw mas yung pwede no pero tira ko pa man to kay wala na endo pwede yaw line mo kaya line me ngo mechim line mechim line na PDM mo no line chim ching manok mi kiti kwede me PDM mega mo chente mega mo chente ito kubede ni do line kan do kan endo yeto fal so ke peru yire kito eno di winyo ni to kato. Okay. One of four now la penny don't tie mer meniang kong to twale lokum la nyane guni. Lokum endum ko pe line nani ana ya do line nani do kin to line no mo kin do kwero to me to ya ko ka. Man do bet wa commission agi ona pen bot MTN ba but lok mo per gere wa kwanen kina chimya gikine hello PN MTN. Yes. Wana ke lagu ni yoga patautan kanse. James kia como. La peña romaro ke la peña bosco no ke leer palu. Wan ke ko wando ke lo mema. Wando ya ko no ni tiene uri ko me yoga ni yoga mo tiene. Ti do hindo ke kwero. El wa llama me wa pong. Okay. Okay, please. I think we were wakeli agi kita kan la pen ti mapu twal bat pichawa madong ti modiwa ngene long wakaro wang chama library twal we were ko mi kar bo ta wele na mati studio gen production bene la pen la gam twale la pen madan ko berki kaba na meyone. Yes, commissioner ana joli. Ya atamo la peña webi poga targa mara gamo du jalu bera ko la kanya jata nyamogo lwa waro tie me yapo wani na ne wo wajo uya ti ni wan la ditlo o che wani ti ke du menano peru ti kwene anga matika ke lo pere kom lwa en kinu me na ne awo chu ni ka che pere ti kamone wan be ngweje ke lela ngweje ke boda pene work mo ta ka ken ti ka ber mu kene mara ni ti me yema no wan poronda a cha ke gam la pen me gi ki marwate ke me ga bosco me le paluo wono ti la member me ni yoga te boda ala le paluo minti boda sako me agago west ato bosco me akomo ti me kan awu chu pengo kan lo ka ngo mo wero mi yoga kare ma pe ber ka donye yamo ba don pa mer no ne binu wakanyi tie me tieko gap mauno ti mi yoga go wen ma wa ru katekere la wo wanu be ru pe in kilo tela ma megu ma unti ko ke kom ge mogoni ti wa ye ne tin ka wa be radio lo tela pa group pa chiela chiel o miero ko da ko chero luong lo member gi ku be ping e ka choke ka won ko mo luong ka choke me mi yoga pa boda unyo pa restaurant unyo pa tellers unyo pa group mo ke ken timbe ka yin la member mai ti ye bin piano won kom ti ki ngej ma mier mi botu wanu bi settle ka choke mi group pa pat mano ni ne perwate wan mer ginu ka winyu ko pa un members tiene ngo piana ne kete ke waju kere wanu no chiene ne pe mea wan ma chal ga meren chiene megu eta di lo wa ni chileng miero ko o botu wen pero dong bot yo mo a chera rio mo ke ken so me ko nyu la dita bosco ka komo ene ne ka dire la dita wuru luo ka choke ma ngeno bi luo ko pianen ti chap yini timbe bin were nen anga ge mo wuru mi no ki chiling che gen dek duako ni
wundo machalo member tamutieni ngo wan machalo office pagamente wa bino mi konu wek jo mo magitamni yuwer yumine gi chilingi eto yuwer po mini uni gen wacha wan tie yen yuwer wan chane ko lodi kinu weng se ka dire maja don ke luon ka choke timbe ibin ka choke were mi tami do ko chene uni ara mera wechi u ke kero ma dito twalne ka yin denu gir chiling pa me yoga group e be dwa ko e dwa ko bot me yoga pe dugu e district pe dwa ko bot yuwer kanyo me yone yen gino don ke miyo me ario komboji money lenders tien lok mo ya wano bedi radio ene ni kumberi chane money lenders tika kwallo lukin gang ma tek total ino ke yabo ka beri ma ke gamu chende ke yedo ma pola ta mano ga meta be chamo kene pe ngeo wanu wechu ni program ga meta me ma chale mi yoga ma chalo ngo gini pe ngo pe che gam chende ke kunu mano paciente ila ping kerna ne la diruru wajne man in pe per manoti kumi yini chero kagamu chende ke kunu na kakera na bozi fine chulo chilling nino ke nino pe yot total merne discouraging won eto la dit komboji go chimbora dire onyo go chimbora chana wando prong wacho ngo mo ro time kom jono kumbir chawane wa merne mini wangej matut wek ngo wek panen kata wa do ni ekere yan ko ber fudi pe wa pe ne waram ko nyuni ni so yini go chimbotwa mia the nitty gritty nyo bini office wa mini wa exactly ngo mati atime kumu chi binano gogi kala ngam keto bikato kere kom jomo ber keto wan po mero ni wana isi nyo lo tedero ke kwalge yomo ke ken lo me corruption wa bini ye ne mala chien twale PDM mangene chi angwen mabino no wa te kan wanu tie ke luo wa nyeng wa mo ken ke luo ni gogi kala ngam mare so ka yindong giri yini tam ne wando poro merke se do wando puru ngweje do ka do ngalo nam tie chi ngalo nam do tie pe wa mero ne ke kwallo tedero je mo bir palo tedero mero bet palo tedero mar gina mero wacho very clearly bora be pe ye yen ga mente en mo uchung pelo tedero yin ngato mo ne mai tam ne mero dai voting mir pa ga mente wan wabiti keri yo mano imero PDM we kong dong fia guda wan bidu loka PDM dong duong la ara mira jing chunyu ni PDM bi beru mambe wati ke report do office wa majo mo kene wa bi go chim bot gi ne timbe e wa noe police station no beru kete timbe wa noe police station no beru kete record du dong te botwa for instance gamente umio chilling alib mia big me operation pa jo mi sako paris sako ere noni jor puti ga jogo chente anga mi to ave jogo chano ber keto chile nga mi apiche do ngute o kenwa so jo madong list kiti botwa ba go chim bot ge wache wanongu polling agere police station kete peno telo kan pe do ga kwaro bina burri PDM uberu chilling pa jo mi Paris Development Committee pate chilling ayu were dong chilling ka jo mi Paris eno ber chale me yoga bedo chilling pa group pa me yoga chalo boda pedok chilling wa so ka unity tempering ke chilling pa jo mi Paris chi yin be no ger kanya ga meta de ye yen ga meta yo mi chan no bot jo mi Paris ka yin tam ne kwal ge o ke kuno wan pe obi ye obi ber teacher ga meta me na ne gwo ko pa dano man ge na mer wa ka mal ngene Morris mukane dong yindo igam dong nan pede ko ata te nyiger ma propon mukane ti yin pomati apo mata twa apoyo wage amet kong lokman ma ne financial institution tika tik marach piana chen mona kanen dong ke mia report money lenders man kiloni kono ben financial institution ben yen waje ni branch ti pata ben financial institution branch ti pata ben legoni timber in ngat maitical law we ben financial institution maiti pata ne branch maditi lerane timber dire ko reporting office botwa wanen kong document ni
kede kele wanying jo me choko chilingi e wall sub county choko makar million obini wall town council choko makar million obino yiko yue choko makar million. I have the list. Wini Ben financial institution la mego mo bergatici la mego no nyele lian Iben. Ben ma ake lera tembe kaiti chingateno ni genti ka winyone tembe dire reporting o e official pe yor ma pe ke yenya bien ke wa ke yenyi chano yinde nano gina yomo nene porungo kala eno ni ayam yedo titingo ma eni no e porungo Eyo. Boni me koromo Boni line team kainen pekoti ye sino pekoti kinu un ke MTN ye no pia puti kinu ke PDM bien ta kenen MTN blocking line ni PTN lock mo so no mieri cheri office pa MTN office again ko titini yin ke blocking line ni PTN lock any so kachi mera yaba chiki yabi kabe pe rama yaba chiki wachini yin dong yab line mukane gini mo magao eno ni peke ben so boni mana yikonu gin may miere tim wero nying ngata tika wero nying eno ni ngata tika yenyu lok madip madai kome eno dong yin en lok me corruption makweri president tika lok ye tika lwenye matake pe kore kom president kohe en president na yinano en na waro ke tiano be ok borini ube wachini corruption mier ko gire wano bichung keri boni ni tok ne wero nye PDM ko gire kachi le ngato wero ne tingeri nyo yini ngeyo namane che wacho chano ko ber ka lok matek tok me wero nying dek makonye pe local leaders James Makomo ke Bosco laten kwana me lera palo ni leaders la wo wano no report ni ka choke mo be tikany ma ka choke be digi no tilera palo Agago West o weng no wano ti kul no Bosco ko ri konywa donki roeo lu wore pura no yo kan ko be ni chilling ka ke karpi bada ma Agago West 30 million ni pe bada duch mati registered ya Agago West and that is why Gameto Keroni every year financial year take geno tieko process mukene talo odero tieko tige geno tieko applying me nongo the permanent certificate ke medo gichiling every year manyor ni bada me Agago West nyo bada me Agago County nyo bada me Agago North County geno woti nongo chiling gi kare so yo mo peke mayini la tela money iwayini yindong kwedi igam chiling de gumu kaero do ngata lo ko repe awajo kan ko berini ka wano or bada ma Agago West ko dojo ne wano bieno ya accountability hu me chente hu now en lo tela mo chama chiling ye bieno ka tetto kita gi tiyo gi chiling kwede chiling age tiyo ni modo guru jo bada dojo ben ko rigo bera mang ngeni chiling dong kaya ni chama yeng nyoy mer no bada me ler pa lo well yeng nyo mer gopa yini chamo ke jagangi nyo jogangu joganga Bosco gi pot po guru Bosco bete ameto wek jogangi ko temngo ko guri jalo mo yam mochi ka to chwe por ni mier ber ko chwe por ne mochi tano so which mean ka kod me yoga no chwe por kal un leaders me bada session che dong jo kene puno we kot eno ni kuchwe cho temper o rone o chero tieko kompoji wine eno long manilanda dong no agama eno tuan karlang yut okay tuan karlang lok en me yut petty skills business kai me yoga no kerni jo mangi chero bao group eno ni ber ka chen la chero bao kwa business nge wel bao kita mier entity wel bao na kai ku meja enini nge wa total amount of money mo mier ko donye ko meja ni tik ala kit jo mar mo donyo e ma yoga ma gen be no pete mo gini mo
kit ma bare wajo ka ma gen pe dia pretending o poro de ni eni tikatino tijmo eto en ni poro de ma konye pe eno de ne endo tia kate kanyale la lo ne kanale o de no be kapa kanale pian ching ke poro de yini tinyo chilengi yini business yini lok me chak gene lok me wara yini lok me reji yini kono lok me charo bo yini lok me welding kadong nying welding yini kuya business da pian ki ponya is a cost unit take tate mchalo welding take tate mchalo carpentry take tate mukit business mo kan madok technical part wang ma ki punyi ki lok me financial issues so ton kalang oni wano pinu eno de oni don kato enchi me pe ko mo je na po in mada ka no lu disu wen beri chal mo je enchi pien mo je enchi new radio station take program tie ka unity mega wanga mo je enchi to te me winyi ka unity piwa mo je enchi wanga to te me winyi ka chi unity lo so mo je enchi la chwechu medigum dok ben pot wa lego la chwech kong ku konyi naka wa kini bet ka konyu yabu wang lo don mo je enchi gamulo kini eme yoga ni okwanyu categories duchu wa mega lo goro tie mati ya gago north ti ya gago county ti ya gago west mega lo goro mega elders beneti so me yoga popo deri chala mega PDM 10% tie pa lo goro ken we are chilling 10% out of 100 million maka chwalo ni 10% mega lo goro 10% mega jotegi 30% mega mege then 30% mega bulu which mean ki poko ye ko kenyo makache kitika choyo dano ma mier kunong is anywhere mier considering again chama un parisip un kilo tela me chaku ma un tika tino tich unu nero categories enini ko wen ni categories pa jomo tegi 10% gini anga gemono categories pa logoro 10% gini anga gemono en ben wotwa mo be woro yeni uchar ka penyo eno 30% pa bulu anga gemono the total amount of money whatever when you be kwano one by one pien mahamia noti ne mia de ke piar bichel we bich no wango to teme kwano gine ni o ngari gono ngari category seno no so muje NCO ti teme ke tek agigo lokai ko mega la mego abari tami mai kate kere tek mabe mada eno we ko bedi wan we chano po ti nget lo tena we ko tena mwani because of me yabuwa sensitization pegi dak beri chalo ponye beri pengo pegi yes we shall continue ponyo dano kare bene ke en we yin la mara chung bene kanyi chung yen me konyo wa ke pony cha me winyu ko beni kan message eni chungo ni kan kateto la dit logo machalo president ka temo yo duchu we kwa kadar ko lokke we dar ko be that is why all this form of money maketika chalo neni chencha wo winyu malen mada president ma president lo tela wen I actually chabri John Bulu che ke penyo ni chiling make bela chalo ni pingo pulo ko pa chuli Jan, did you can acquire on again pay now what chile? Conceptually speaking. Aya, no chap 1, 2, 3. Obino, you can acquire what tin the pay good chilling when it's up. Better don't go on a catch any game and pay no be around talk. Yeah. Aya could be PDM Obino. Did you can acquire a chilling again piano and another call keep paying you kid go? Eh? You can again put pay now what chilling. Now, ena dung moru jo kene gam yin penane yin ne tika kwene kwesi ani be yin la waj lo ko I pen wi chi no ikti kin jo ma an bia tiu ki language amang ne mang no be ne ngo ne mang a wi chi wi no we jo cher ger tiu ti gi o ka chi lenge no lok gi mongo o pe so lo tua a gi ko lo ka wa do mo cher bot ko ne solo fisa me gamo kene ni
yo pagamente mo ken te wa beri ata wa bet mano wang wa tuolo ko mo ben ko ben met piene ne lo ni gamente ni is you in an wan yen gamente yin yen gamente ni anen gamente ni so ka wa to ara ka chel gamente ma dit ka chel ti kana gamente ne tiri ka ti wa rio gen gamente rio ka wa ti wen gamente ko wen an dia kermer lo ka chel keni opposition mo peke kai lo ka do lo kom chente gi lo ma do lo kom yor kom gi lo ma do lo kom education lo ma do lo kom beberu opposition pay opposition beru mere cha ti tiri mata lo mi chente mo ken kai kelo ko bedi kai TFDC anti NRM che kel ne po wa cha ko dok mo mer mo kwa ko ngotwa no dar wen merlin ento lo ko ken ye wa ro tele meri ate tiri ki ken ero ka wa ne ko ling lo ka chene mo je yini be li ma ko break ko an ba le ma ko break ko am gina na ju parliament ka o ge debate ma dok lo kom chente pa parliamentarians kita mier ke chol ge kere i la lo ko pe galle da ke gari ade ke ken ngata ji wa eri dong a jacket pe kalok ma faja de nano pe lok dong no ke ber dog lok ko yor pien mier chiling ko danye java e jete yuero so lo tua ana poe ma tek un jo mu penyu pen lok erini wan wo bi work digino wan ti ya gago west kom chawa bi chel tang no wan ti ya gago west sako ki tabeta nyen no wan ti ya gago north wa moko ne che wa ben yaoge so digini no wan ti ya gago west in mai winyu lokke ko report wan lo tele ken keri yin mai pela tela me sako erone kai bien mero winyu lok wa bien pien ponye perete o per kachel ana po matek ko me cholo fiza yes ko marshal officer wa kwa mini de kera manok bene holo de kera no tumo wa kini dari ko lo ka chelo mo wa ko loro ajuli ampe to tango do ta me na kare amer po lu radio ma wati wana ke dit studio kan me gamu la pen kid ma mete kede abi dok manok wiye me achel la dit abar ma openyo kin ma ginom ber kede group la dit to me ko ne tutwal program en ne chake ki parishes when ma neno kit categories mana ne ki ber kawaje ne kwede me achel unity dul pa lugoro wange ni pako parish la gor perong ber achel ki ken ci walego ni unu danye dul kaw chone ubini sub county kaw chone te sub county ci wen naka kwene ma office madit pa gago north PWDTA ci submitting files makamegu benamer wajani mano danye group one wange ni ka unity te group tijen muken matin tin mamiero unu team ene me achel lakini danye group no icholo membership fees chilling mama nok maye yin me la member eno ni kanya tutwal mene ni jem muken matino tino utine te group mano kitma oromo donyo kede te group angene kawti mukite nuni pien watiki gago north PWD magitiki groups achele ken cha tamani eni per yoto 12 pi un medonyo madok lokom joma gimero magitam yuchente wan wangeni man en roma ki joma gibino kawilo produce makamegwa kawanen moken bino ki kilo matek na ne winyo lulok mago loka enini ni chente enini interest nok mada kay nene mo achel kimini pasena boro piman alego ni chente tie i mioga chente tie PDM wawego joma bin ka charo chente botwane pien gibir ki pasen malamal benamer wajone ni kid group enini la dir lobo ko mi directive ni kid ID mo ki ken mirgin program chende mi ID ni bot ngato mo ki ken yo chiro pino kala ni mo chine ngi maja lok bidu gi komi chipi man wo tuki chelu magamet tika chwalo ne ya wang to twal
kache dan gi cher ka gamu chente mano ki dwa ni ro kinino yen ka yin neno me miyo go bedo dwe ang'wen me PDM chi ng'oma genwa gamu chente yin ne madok lokom PDM ng'at mo waje ni wan mondo bino ne awene chi en ni program pagamente mane ni par chiel biro dong chilling en bi wot dok udi weng kapeno tin bino ni Muhammad bino wan machala gago la wo chente do donyo weng milion chiel isako ta chiel chi walego bene kache wege komi moken mano ginoni chente pot podonyo ya kaun maka mege chi miro ni wo yo office maka megwa mariene ene office pangat malo wi PDM wakinen ngo makera motimone lokum fonye madaw lokum business wan wangiyo ni fonye mi business ramo kifonye ki gankwane wi ramo wil akamo kene RDC piman gin ma wan tiyo matek total ene me fonye dano wek dano go ngit ki lokum business walego ni kache groups moki ken magiti ya gago mago yupe mabe goni yangwa ka kweno magin giti ye wan tichwa me puonyo dano wek dano goni yang kin makiti yu kwede ki chente wako chente kin ma miyo ti kede kin me ram chao business money wako konyi ya nyim mano tich ma wano tiyu matek total machalo department maka megwa enu piman atamo ni podjo muka endon kilogo kado achiel don ka tiyo lok maka mega lega na tiene me achiel dano miyo go lok tam gitu tuan ikom chente magamente miyo chente eni nani wan wa winyo ni chente ni kaka kero pedok te upu pa gamente chente eni mene ni monu parish kawo PDM no parish udon pien gamere tiyan eni monu en mamwaga money romani no parishes udon oriatie gankwantie yaram to latini gankwan mokiken tipi man mirwanelni chilling magamente kero mirwan wana ni wati yuki chante ni yumabe maraj mane wana chule ene winya ngat moni ko ne ka wilo pire ki chilling me miyoga ki chawni ni pire miyoga ka wilo diang ki chilling me PDM winya chawni chilling ni bon diang PDM gin madong ne ko dong en wan pe wangiyo kin me owning jammi me achiel kay wilo kede chim ki chilling me miyoga pe chak nying chim ningo ne chim me miyoga pien ka pe diang pe ngo romoto no miyoga dongo miyoga pe man wan wande ni program pagamente matie obito angeo ni neno pa la dit lobotima ditutwan miro neno ni wan wa lobo ko neno enune ludirme mesako watamani won kin mo winyatin program radio enene walego ni miro bet pin wajja magen po uneno yome niki nente book makamego mirgu yope obini yo office makamego wekwa konyu mena ni mano kingi buku ucho pichente mod ma miro bine nene pian takto twani unu non ti jomo kene ka kiloni audit ti jime ngwek audit aspect menero ni kimako in ti pa audit ayenen te book mene ni mano tira tiki chente nini kache utiri tiki chente maraj ti wale ni kaka eni ni umio tim kaman me minu guide pe me amak piman poluo audit ma bine te group maka mego wet ume chente te group lega na ben ti bot lutela mo kene makobe gunyo komgio magin pemer tele te group walego ne miero unen kinme duguchen wa okon group pian
wan wang'eyo sako chal kiten mochake en chiling mo madada ma put konyo lutich peke chipi man wang me diere me konyo sako kadio ma udon ene wunu bi no benefits mo mano gin ma ana lego eno me wunu tim pe kilo mo pon ka chawo ne uramo ubut maber afoya One for you to try to for you where me car when about Worldcom border or you can look in a geeky seconds na long to plan so one and Afoya lo win radio du chimo jaro chawa wu meneno ne oniang program e miyo ga maber. Ana mero medo mano no to twale tumbo James akomo. Kila penyi ma ipenyo kere. Amachalo wan no tela e level me district kuda ker command pian en wan oberdong jo mi agiki chiru yini no chane neno watiene un we omiro no chane ero ne wokete group anyuto mire no group abora mano gente area mamegi tinyo bin office chalo patong town council kanchi bin no requirement ngore tino chi donite group chi waruage in no chante amiro bene anyang lo wi radio ni wan ma chalo bora ken ma chalo unu ngea kere ana bero la tin matek piano mira lo ada wan ka chira na ya kan wa pe no chana mo mati ati wa mi o chana dong te bodu kenyo dong o mi na wa gamo we dog yo pe guno dong ma chalo luak me paton tan cancel ano pe o tie ma di to twal bordo kanya ye en kamana ke yene si an pa be yene ganga ku be mara ti nyonye ko wo ana be chao kedu mi ate mi runge dong ida kirani enende piari oni tap me duene ana te mi tu office bordo kanyo office to bordo me paton town council mun jo me miyoga ke jo mokene ma gen mero donyo miyoga beno bin ka chel we ko nyamo lok matie aneno ci dong bene moderator ka chel ke lo dirwa commissioner ka chel ka commercial officer uye we ka dok foj botu tutwal mene ne tine wan wa nyamo lok ene dok wa beno ne kerne ngo miyoga pe oto idul focha mokene bene ye we ka fo lo ka me kormo tutwal jo mati yo dire e kormo sub county mina jong ti dul ti group achiel ma gendo o recovering chene mokene gendo duoko chene ma megi mokene so ya yom to twal botu o meda merke la kuri chunye no ka dok tu adila kolaga won ko ma kuno mer ko yel sok sile to twal miya be wachne un wi kume matino tino mete group matino o neno chao ku pe o ki one way kume me level me district ki dong lo te matino ma kunu lo miyoga uchakri po chingu program ne poto program te ati nyim en ane ne ye be chako leading with joma don me ne group en ngata program ngata po duoko chena en wana bo chako chena wa weng we jomo kan guno dong no winjo dio o ye we abal cha ma duong to twal pa program radio o ye we mo to twal an nya cha zoro on kom malo agago miyoga sako Agao County afford to try. One of the twelve year old, where I car about a commissioner, where you in seconds, man. No, second man no a bit chako kidlo ko kadana rio mukate a chel from Beregere moka tak wacha ko bedini tik group mo company mo makilonye ni la gari investment mangat mati atelo wigi loni Raymond oberga choko chiling ke bot dana li pideka bit ni me poko kodi alego chet bot won koma dek dire registering nying jo eni ko duchu ti won kom ko kela all that record tichwa ma ke kelwa ye any fighting corruption ngat mo bitimo kitano ni I miaritam inani I dwa ko chiling alwa ko tekke pe merok ni kuon ko betek so ngat mo ni manye Raymond mo bera choko chiling gar ni timber O'Neill Raymond O'Neill me agaro di sulo governor okay anda no me atena choko chana no okay cara que está palo e gago bichara kena ber meu sorry so O'Neill Raymond timber dwa chiling palwa mena Mario ti dano moni ti ka kila pere bong la pere bong bene ti ka rai chiling kinyeng ni jo ma yamu beri lum ko bedi chiling ti madit mada ti ka binu ma chiling eoni ke be mio ne mio mo ti ki amnesty commission card now ko rete rai chiling wa ke bot jo ma ben po beri lum
Now, yin ngata pe be lumi rai chiling mela tem ngo. Che gwak jale te choy jamiar chere luma ye kon. So Arnold Lego wak ma dilang yana winu chok ya dilang chok paton chok ya dilang town councils chok la pere bong. Yal eroni bena meroni diga for reporting yo office potwa ma pe wana yo chere yenyo kome. Yan wanu ngeo yan. Wando ngeo kome nying mau yuek ni kono job. Jobs tem bear a reporting office wa ma pot pia wana beno pien list ma nying jo ma indi chok chiling ke bot ge money ni ma ching che pidu hardi chi ni jo poya e yini waje ni chiling mo be beno chi dongi chak po ni ma pia chendo ma be chiling po beno ai po che be ali piara ngwen ali piara dek ali piara rio ali ba ma tiri ne ali ba pa che ka no don kita wan biu logo gama pol la be chule no ko don pagir chugi grandpa in all the sub counties. Now you fail to understand kita un dano kene ben ngapor ko mu chena ngo chen mi ne chene ka chen mi ne chene pingo pa ka ana jwe ngola dilang pingo pedo mera An be fie mi. so ngoma wa ko por ko now wa ku be di dano luor wa chera reporting mi kon ngola nyio jale do palo cher choko baggi ke chiri be do guru ni marga ta ber me chera ka gamongo cente ko ne lok makit eno wang mo donyi ki office pa RDC lok ma doki lokom amnesty commission lok ma doki lokom loter ma yamu bedilum lok ma doki lokom moñ mo ke ken wang ma RDC umne ento jal chani konti RDC me kwere I don't know RDC ni kondo ugaido wareti kanyi pa kenyo I fail to understand so alego ne lotwa unjo ma ke choko chiling uchiri office pa kon koma de ko cher registering nyingu ko weng wa ke wel chiling che dong angel e oni tiko ko reporting yo fichwa o le Raymond Timber bene wak chiling ko pe wandong keta da nge all the details ni wa gami gere che do ko chiling ka dano with a lot of interest ke dong wa la mego magalone lilian mani ak lerani waju ni ngat matiki ben finance diga ni ben ko yo fich botwa ko ben ko tete wa ngomo wa ko ente ate mo gina ketano so mani ye serious warning lo twa botu weng dong peo ye ngati mo ko bin ka bolu mera chilling gopa kin gang kenyu matiane pe wa chilling me PDM mo mani tiara ta pe ra chilling mo ken pien lok me PDM jaminati clear karo do form ben yini chero ko kanya ro do form muti ye yini cholo chilling me ro do form bot kanya form ti ngoma wa yini cher ka cholo gina pe file ben yini ye welo kono ma ben yini yo mer tim man ti jo kene mer ni any bet chalo ruot enen ne ko dano wa ko bedi lok me business plan ka chalo yini ye ngeo cholo ka arabira winye kwedi penny sub county money ka wajini wan kuru tika demanding chile hali PRB me business plan pe yin ngati money me tika tichi pe tika nying sub county nying town council bin ka chi bin bor chana abi choy ma chala wan ni kiru winye ti yini cholo ana ye pe bero ka cholo ni chara cholo sub county town council district cholo eno ni pe cholo tua oniang mabe ka cholo lances siken and ye chiri cholo sub county onyo town council eto jemi mukene ni ka ngato eno ni te wa ni sub county ye te demanding ti ngato ko mi receipt ba ko mi receipt eto jogu chile ka ni be pe te jogu kitano airas kin me jogu chile ngedong bene tie chere nyonyo kamono pe be ni en gamo kas ke ka kenyo bobe mergo mini kod money ini chol gine kod in ki komi ye mer so jemi ne pol waro bir ka lwenye lokom corruption wa biri lwenye lokom riamo chan wa biro ka neno ni mierdan ko mare kin magen mare ger kengi lokko gik aro po mutek po jomo winyi lokwa po radio station man ni wa meru ker me lokko chindano digi mai la cholo wala kama wao bikeri ana ko mi ni kinda machimi commercial nama shimma bi jomo put pe kinama shimma mera jero abero angwen adek angwen achiel ario 0774 34 112 Kachel money man company are you ready ni
ma pe ma ta ne bene ene 0773 119 117 yero abera dere achela bu ngwen achela bero ana Yes. po matak le chute medo go wana fo ito twal ngi cha me goyo ne put ke mine mia and petien dokne do ine goy chawa ine those are valid numbers pe tam ne joma don mine numbers ke kwangara yes commissioner I think ki Yeah. ndo kime ki bene ne na chimi Ya, atamo moderator amera chwal foj matek to twal bot joma gunwa tam kedwa ang'eyo ni pe un joma ukero ne duto no tibe ki chwiny menywak tam kedwa malobo program ma wan obini ye amera wach doka nuo ni imiyoga peu to miyoga kwa nakaloyo gino miya wacho man ukati ki koko ma ladit komboje wine ukati kere loko money lenders ki commercial officer utamo gudu wiye national ID ni pay me ata both private enterprises pay me national ID ata piente ke urwenyo ebi chulo chokali mia bi erenong national ID chingeo national ID kadi pe kere dodo ibi ken program ga meta mo ke ken ama afwe ngo ber ma chuale kong me che robot yono ni yini mio ID ni go beru kuno ngata be pe wati mana yang be pe ngeo kire kuno program ga meta ma mi siente yini bi rodu national ID ni che dwa ID go boriti chena ngo ma ti me che kuno so amer luongo jo aga weng ne wadogo chien e program mi yoga pian percent ma group mi praticamente percent ma group mi tila ping matek total ka watiyo ki mi yoga yu mabe wabinano ni wan wawuor kachiel ke jo Uganda mukene loka me ario me agiki ene wabedu kinyego wane colleagues maka mega uchana dong wanyek mo madong kwanye pe nyego ni nyego mengo nyego mabe chilingwa mau dong mogo anda mi yoga mamia ga mete ko mini wa ti billion ya chiel fodwa no chiling million pier bor ke ken billion a chiel le udongo uru mete billion a chiel ke chwale ter mu kene billion a chiel mamia wan ti kere meriam mu chanwani jo ario adek mone mako bergenti adi campaigning ni chiling ga mete ni gero mi no wachianda ne so wadugu unu ka chiel mena no ni que tiego auditing bukwa kotim applying for permanent registration siente negamente kukel but wakan kita tia chwal kamu kene amira wechu unu intention wane la diru chana tieni mauno karme campaign fio wa mirne saku mapapat ku katero wa kopio yot madung tikati mo mabere loyo wan tiki capacity mekube kachi President Museveni cher kanano sakos yutung Masaka yutung Eastern Uganda ngo maraj ki Museveni me bin kanano sako mudon mabe ya Gago district anunge la tete ka ubino unge keta bino kere tenyo ngo mani nyeko ma wan lo tela utikede wa mer wa yabu wangu chi entin wa chagoen war mer nano responses matie group mapapat matite sa ku weng ku chak tim mongo ku gor ka choke ana ngeu ne kot gar chako chue eto kita tin do ke no ngechi yindong do ngech mon me ti ke ne chilinga ga metene kwanyo kiwi chilinga group wano binu no ke go dur botwane u ke lo gam chende eto dek dwako so wan ma chalo wanga mete wango e dwako lo ka me agike amera fo to la mera roki abare peta mai katikere Umero yendo ya Rocky duane ne duandaro la choy no Rocky abare bimio na chima kumere timbe go na chim tardo chane ko go na chim dire tetamo ma chego ma mirwa nyak kiri itiki wich ma kwata mabe ma tek tutwal ma ngeo ni romo kwanyo lwak me agago ke Uganda long an patiki lok mapol mera fo group angwen magunyur mirre metich ke me yoga yo mabe
yani group man magin teru ma la won kom gi ti ukiri santo ukoda me adilang group achiel me market vendors me lera paluo ti agagu west ke achiel carpentry ti agagu north ke achiel ti agagu county kan jomo kerne wabio unu ka achiel wan lutin uya wan pe dok lu rock ka loka tie ke loko ko wi mecha ka peko tie o tieto wabene peko tie kaman er ka yini te nyuta nga chi wan be no do ngo kerna ne awachi wadoko boy kala ngamo chi no pe beru mabe ka achiel wan bi kwany chano ki agago wabi wot ki jo Uganda mo kerne o weng ke dong wuru doko nino mero ngene la dit yu wer ka gota Museveni mo ali wari wa pieru wa biciel 40% yi kere tam ke kuno apo e matek ma na machimi kono na machima ti 0760 523 660 jera bero abichel jero abich ario adek abichel ana tike na machima chiel ken e chala mega commission chana ge madua ta yitu gono mega ni no atie no pe ya no ata kadere no ara cha anyway wara fo it fal la win radio o lo ha jalo chawa mamigi nywa ko tama pole ni ko duju ka che ko man ga no je